Kuliah jumpa di Pro, akan ada video mentah ngan batai ba Kumno Phin tip ba pila Shah select nakam ka campus office ka bade jong ka GDS Gramin Dak Sevak GDS online engagement te ngatrai baro akapor ba pi register baru pi apply pila ai email pila ai number phone te kitu gi bala Shah select pada kin poi message be haki lang ba ka email nan ba u number phone kumba kila ai hapo por ba pi register de por ba pi apply tekan poi bikumne verification GDS online engagement special drive May 2023 markane kami ho banai May ka code last date hadu banai June man May June te itu kita apply pada warna puslai kan sapoi message VIP lada pi don uju nomor uju email te kan sa ai bikumne notice for document verification mut ba pi ban lej ban verify yala de ban pintikana ba pin join ya kan kam gaim dear applicant, your registration number HR da undon marba hakapo katuka result ru you shortlisted kin ai tang ru registration number kin namban mi shu da ukartang has been provisionally shortlisted for engagement of GDS online special drive mai ndala shortlisted kumne phaban lej la phim lej kumut ba philadu katkum kanika last date ko balabu May 2023 you are required to attend for document verification with SSP Meghalaya Division Northeastern Circle on or before 17 July 2023. Kelas date kedai 17 July. Tapi lah ban lej hakno no kapor, lam lej khanar lai khasaur any date tang baganong on or before 17. Amde ban lej last date pada. Amde ban lej khar pra dap kut kala khat nyok mun ba philado. Phabra ro bat ki document along with the following required document. Original marks, katu dan original community certificate merupakan skill tribe certificate dan skill card certificate, original PLD certificate lada kidai PLD, original transgender certificate lada kidai transgender, original date of birth proof, February date of birth certificate dan medical certificate. Shua ban lej pada ban verify phab lej medical shalade ban yo eka medical certificate lej na po hospital ini hospital lab ne be lab de government lab de kanu tambah de bel organize government de lab yo be medical certificate should be from medical officer of any government hospital, government dispensary, government primary health center. Teng de top tangi government de bhaban lej be shaki government hospital. De kane go kham tho original dash document kham tho. Then please also bring 2 sets of self-attested photocopies. Modi kita dokumen berarti pihak artali. Merhab serak artali. Kan long set 2 set of self-attested photocopies. Pihak self-attested of each of the document mentioned above. If you do not turn up for document verification within the prescribed time, your candidature may be rejected. Kemudian melalui himpoi hapok ketika port labo. Answer reject kemudian ban tak ada nang lakur ketika time kapor kin sa penbi yang sekalis 2 and then ada ketu kin bu yang kapor kin ai sekalis 3 list full hadu banda la join lut baro te tangkat ne ngatrai pila sutu ba te kitu ki ban dang up yang negara result te wanong slide kan sami baik ka list 2 list 3 ru te pin sa yo ba ya ka message nang ba ki email ke jong pi lang ba u number phone u jong pi tangki ne jong dip kuliah